wawuzoba i-artist kanjani usabukhuluma ngoba phela kuyisikhathi izinto ngangiloko ngikwenza yabo ngiyajwayela lento ngiyenza la kade ngayigcina uma phambi kwecamera yabona nje kanti icamera bengayisabi hayi bengayisabi icamera mina yazi mhlawumbe yini yabona uma kade usenza izinto eziright ubukwenza ngokumisela but manje ufike ngendlela wrong manje yabona andoda sambeke yabona nje so manje ijeni uzosithatha ngayiphi le yakho udlalela i-arrows or wenza music uhambe uyaphesheya ngizokumenshina ngoba vele cishe kulandelana ngiqale ngebhola ngithi ngase ngagcina ngingaphumeleli ibholeni ngase ngitry another things yabo uba no behind wena yonke lento noma uyayichoose uyazenzela uzenzela like wena unangakanti umyawubuka ngathi umncane na 98 24 hey isikole sona wakwazi ukuthi usport ka 8 wagcina ka 8 yini uthathwa ibhola noma usuthathwa hlupheka nje ngiyeke isikole kodwa music kahle nase kudila no music yabo ubani lo beyimentor yakho ku music akekho benginokhela mina ufike kodwa ngishayikana into ubuthi mawufika ufike ucela ukudlala like noma ufike uzisho ukuthi hayi mina igama lami ngusorent song ngithi ukuthi nokuthi or ufike yabo mhlambe kuma shows ma interview abantu makuthiwa kune audition somewhere thatha inamba ngifone ngibhalise ngifika icaka ukuthi hayi ngifikile yabo hlobo lo music obudlala ngenza umaskandi yabo ingqwele yaphela manje ngihleli nengqwele mina but music vele ngiyawuthanda vele wonke nje music ngawenza sithwaye ngathi sathi nokufunda ama instrument yabo ngifuna ukuba ne studio ngidina no music nje ngoba ibhola ngasheshe ngathi sengibona okay ibhola ngeke ngisakwazi ngenxa ukuthi anginayo backup yabo ziningi into ezifunakalayo kanti akekho umuntu oyimanager noma ongiphushayo ngoba even ukuyojima ngangisafarisha kodwa ngangiya yabo ngoba sasigibela ngisuka kwamashu ngehlela edropini ama taxi earrows ayisithatha lapha ngaseni park unipark ngale ayisithatha nakhona uvela uthathwe lapho uthathwa ngoba usunecard siwaziwe kwi-arrows qale nje ngahlupheka nje kodwa uNkulunkulu wangisiza uscoutwa ubani ngasheshe ngasiselect uscoutwa kanjani like ukuthi nje umuntu okuyena owakupoint ukuthi ayi wena ungakwazi ukuthi uzosilekelela kwi-arrows akukhona ucoach bayi arrows futhi uphi nidlala kuhle sasikwamashu number 7 egroundini kune tournament kune team yangidlalela vele ezinkulu ngifunda isikole sayijoyina leyo tournament kuno coach nezikhulu zizo selector vele kwangama trials shoot like that kanjalo so sathathwa thina team yethu yabo uthathwa ubani ngifuna ukuthi umuntu kahlahlwa ngivulela umnyango nangu ngoba lo mnene coach wayi arrows phela awumazini umandla kasebaba umandla ncikazi wayuthisha somewhere wayiba u3 khona usidudle yabo babephelele nje ucoach bayi arrows ngalowo nyaka lo ngoba nase gym sasijimiswa yibona uhlambe abantu ababethunyiswa abazosi shuthi bona babethunywe isikhulu yabo esibe ucoach noma esibe ucoach babebona egymini ukuthi baswele abadlali kanje so kwabinti kanjalo ke so waphinde wabhekana nama difficulties ngisho usukhona awusithatha usibeka ngama difficulties okwabhekana nokhona kwi-arrows into engilimazile kakhulu umuntu owathi uzongisiza ngetransport ukugibela yabo usuka kwamashu amangiza le dropini kuphela ngoba le dropini ama taxi ayekhona i-arrows ayisithatha ayoshiya khona egroundini besijime eGlenmore modlula ngaseKing Edwards besijima lapho mase sibuya asithatha futhi from lapho ashiye dropini usuyayiqhubekela wena uma etsimeni mase makunama game ake sihlanganela siyatshela mhlambe ngolesine ngoba besijima lesibili nolesine ukuthi no sine game mhlambe namaZulu ngomgqibelo ne abazobe abadlali nje laba registiwe kwazi ukuthi bayadlala ngoba khona aba registiwe khona nabanga registiwe futhi yabo abasayibonakalise into engathi i sort of a trial kanje yabo sihlanganele dropini endaweni ukuthi emarket bawusemarket yabo so sesihlangene lapha ezofika kama quantum arrows bekunama quantum 45 afika yasithatha ke si grounding siyaqoka ama tracksuit phakathi emotweni siyanika ama tracksuit siyaqoka si groundini usethu iskimu ngena uhlezi kuyi first level hayi kwenza ngingena yabo
ngiqamba manga kukhona phela abafana abadlala ibhola izazi ya nani ke mina bengiza ngegazi nangokuthi ikhono kanti akusebenzi kanjalo uma sengirealize akusebenzi kanjalo sebenza abanye badala behlisa iminyaka bathenga icertificate yabo ngoba kuthe sengidluliselwa under 19 ngoba yonke into bemele yenze professional yabo yeah ngithe ngifika ngadlala 1 week yabo babona ukuthi ngiyadlala kodwa manje labantu engibhekene nabo badala nami ngabona badala ngokweminyaka kodwa bayifrotile yabo bangibiza omunye assistant atlalela boy bangiqamba uMini Cooper yabo nje ngigijima ngamfishana kodwa manje kuyadlaleka undlone bathi labatlalela kuthiphise ne sami imali yango 150 ngizokwenzela mina ngiyokuthengela icertificate esisha yabo ngoba ethi mina mawusudlala wenzelwa icard wona mfethu yabo ekwilona mawuna 15 model under 15 kumele ube na 13 ngaphansi 14 nyaka kokugcina mawukuthi usuna 14 mawusadlala bebona boyadlala bayakudlulisa bakuqoshi bayakudlulisela kwenye division yabo yabo uzoyibonela khona nakhona ufica coach bakhona izonke izinto zakhona kanjalo yabo so nami kokwenzeka kanjalo angifuni qama ngixoshwanga mfethu ngibanga nebhathu ngiba nje ukuthi okay iminyaka yami isiphelile enough yabo nabo ngeke baloku begodlane nami yabo from lo and nanokuthi yabona wena bafo iyasilimaza manje le wena uzodlala ngeminyaka ngempela uzobhekana nento endala futhi ngibona ukuthi umuntu umdala kanje lo udlala under 17 na 15 lo muntu onihluthi ingilifaka unyaka ube bothi thiwe qhungoni yabo so into kanjalo nje which is totally wrong mfethu azi wrong coach kumele be understand lento mfethu ukuthi angisho ukuthi wrong ukuthi umuntu ehlisa iminyaka ngoba vele isystem yalapha iyahlala nogogo lapho lapho mali yakhe impesheni ihlala kamasho kwa masabhabsini mina akhokhele gas mina akhokhela amanzi mina athenga ukudla sondlo yena izolona uthi uthembe nebhola ukuthi lingayishintsha impilo yakhe lapha imali yokugibela ngibuye ngingabinayo ngibuye ngiye emateksini ngokuthi awakwamasho ngitshela ukuthi ubuye ground mfethu udlala ibhola hlala nogogo anginayo imali ngigibelise mayizwelile ngigibelise konke engangalala ngisho edrobheni ngibuye emini yabo so izinto zibi kanjalo kodwa ngangiforce ngiqhubeka ngoba angixoshwanga angiyikelanga futhi kwabe isimo mfethu akhwitha kanjalo ke nathi ngizofuna ukuyibalula coach nabo lento kumele beyibuke ngelenyisi khona umfana omncane nepotential yokuthi engadlala ngeminyaka yakhe eclean uthola ukuthi uzodibana namagoqela amadoda amadala afrota iminyaka yabo Tuthi nawathi kusho ukuthi manje ithambo phela liyasho ukuthi ayincane noma ngikuthi ngethambo uzondiza le ngoba ngiqinile mina ngistrong ngabo umdala lo muntu umdala naleyo nkinga nje ngikhumbule kune flop engangiyenza ngoba iphutha awuncengwa lapha na uyaxoshwa khuluma ngisho isingisi nje uthi uzokhodwa ngezoba sibaningi ubulungu khala yonke into ngekho kuyikubo akekho kuyikuba akekho umngane la kumele ube focus ube genuine ukuthi uzokwenza into ozoyenza yabo okunye nokunye sikwenzeka ngoba usubona ukuthi awukwenzeka kanje leyo reason yami ukuthi ibhola ngigcine sengidiyeka ntwana hey azingiphatha ngiyeka ngisathanda futhi ngangizoya kude angizophumelela ngokunqama ngoba ngangiyinikela ngangilazi and futhi into uphushwa na i-background i-background anginayo i-backup anginayo kokho uma nginikile lowo mali mhlawumbe ngesonto ngoba sijima kabili uzonginika kanye other days kumele ngiyizamele la cabanga neteam yangidlalele ngihamba nje no coach akafuni hayi leyo nto tana yakuya ngicinde kodwa ngiphela ngeke ngidedingeke kanqabe nango akangiholeli angithola imali lapha it's about my success yabo naye buya ngizame maye nayo yabo naye phela futhi ilo muntu awuyena yabo nayo neteam yakhe so no mfethu kwakumele akufele mfethu akayona ileader mfethu wayesebenza nowayenawo namandla ukuthi angakugibelisa muphilewe ngangisilethwa kuyena lo wathathwa kuyena lo wathathwa kuyena team yakhe le ngangithathwa kuyena naye nawudinga ama-sport udinga izinto nayo notwayi lakhe nayo yabo hayi kodwa mfethu ungeke mfethu azine kokumele yenziwe i-team yakho mfethu uma ususelectiwe uma kune-leader ngempela lapho amajida kumele ashaye boma 5 rand umuntu eyedwa mfethu ngoba ugibela kabili ngeviki nomfethu esathathwa naye cabanga wangasekhaya mhlambe manje ukude ngamgcine esedlala kuThanda Royal Zulu ubani igama lakhe sonke Ntuli
mhlawumbe uyamazi sonke Ntuli umakhelwane nje umbheke hayi namanje alidlala ibhola uma wakho boudokotela yo baba wakhe beyidlela imali zomsebenzi bebemsupporta ngayo yonke indlela angithi vele kufuneka lokho yabo abanye balethwa bazali emajimini alinde umuntu ngeMercedes uyacabanga lo mpilo uyibuka mfethu uthi ambuka lo muntu ayilento akayazi lento le kodwa ngoba unebhola eyena ayilomba mangase umbuze ngami uzokutshela ufana ukuthi sigijima naye ke loyo ngitshengisa ababukele ekhaya tshela ufana bengigijima naye ke loyo yabo mfethu manje mfethu neighbor ndoda bemsupporta ngayo yonke indlela kubo manje usefika nje kubo umdlalo webhola even manje siyena sadlala naye ngisho itekini ngasekhaya bakulandwe thina bekucaca ukuthi yazi ibhlungu mfethu lento ngoba manje yazi ngibukani manje and namanje sadlala ngoba nje yakade ngagcina kodwa ngineshow ngoba mfethu backup ubenayo vele ugcine sehola yena ngoba u-under 19 ufike survivor kanjalo naye njengoba sisihamba impela yabo kodwa ngaphelela mina ukuthi angixoshwanga nabo abesathanda ngifuna uqamba manga kodwa nawe izimo lezi zala nginayo even nginama meeting ngifuna ngalo umzala akekho umuntu engizombiza manje nabo bayabona ukuthi uqhamuka yini so ekubeni vele nabadlali baningi nezinto ama-trials yabo ku-professional akufani nala ukuthi uyafakwa ufakwa sho ukuthi umzali wakho uyathanda udlala ibhola isebenzi kanjalo nawo bahamba as i-process ukuthi kanje angangena nje ngokukeli emthizeni kodwa ayihambi kanjalo ngifuna uqamba uyacaca ukuthi ufrodiwe uyacaca khona umunye umfana nje owayenayo uMoses Zanaka walithanda ibhola lidlala naye ethimini eyodwa uma wakhe uthisha basebenza ndawonye nocoach kodwa kalidlalanga izonto ebefuna ekhala mase ngihamba kodwa kalidlalanga because ukuthi akamene njanga ama trials wefika ngathathu ngoba ibhola ngangithanda ngilidlalile futhi ama trials bengiwashaya ngifuna uqamba manga yazi most yabantu abadlala ibhola njengawe bajika lapha sebeyalinyanya manje wena unjani ukulinyanya ibhola like ukuthi nje usenalo lolu gqozi lokuthi umuntu ethi hasambe siyodlala uthothi uzosukumela phezulu imost yabantu futhi most yabo baseyidakamizweni ayila bayaphuza yazini ngilento ezenzakalayo umuntu abeyibuka kanje isuccess kodwa ukujika eminyango mfethu jika athi mayihlambe yabuka ujikiswa nje hayi nanokuthi ngoba uhlulekile because bengenayo ibackup neboost athi uyabuka abaqhubekayo uyabahlula kakhulu bekungahitheki lapho une support yabo uwina ngisho izinto amacala ngamela wawina ngoba manje uhleze khona uhleze la mina ngikhumbula nje ekhaya kukhona ngumela about disc kodwa kukho la ngafika ngakhona bona disc kuze kuba mhlawumbe ngomusic cousin wami akufananga noma bebangizamile ngomusic yabo ngoba nawo khona bese ngikuleli side la seMaritzburg yabo akufani khona uauntie khona ukhazini yabo yazona you were but lolu lebhola ngangiyimele you were born for greatness we stand out amabesho kusho njalo kuthiwa nje ngoba even yabo lezi zinto zezulu mangithi ngiyahamba mfethu yashiwo nje bayathi wena suppose kube mhlawumbe nezinto zakho nemoto zakho nje success okay la futhi baqinisile nami ngibonile mfethu ubonile izinto kunzi yazi kunomuntu owekwathi when you were born in a wrong side of the world you will die in a wrong side of the world mina ngadlelwa mina 12,000 wami ngokuwinile lo ndaba yangilimaza namanje no mfana vele sikufaka ngohlelo lakho namanye ngilwele lo ndaba sengiwinile cabanga ngoba la eThekwini kwavulwa ama audition sasiba u200 kuthathwa unumber 1 about 10 ngathathwa ngafonelwa ngalandela ngakuma semi final ngaze ngafika ku final ngashaya futhi na ku final yabo ngaze ngaya ema-ofisini ukuthi okay sekumele ngolanda imali yes kodwa laba bantu ikhulu ngokuthi mina ngangena manager ngangena mphathi futhi bakubuza lokho ngingenawo umuntu osezosayina bayidla imali yami le show ngoba vele ngase kusela ukuthi ngithole imali kanje nake awuthola same time as a winner yabo kuba nama process kanjalo so afisa ukuthi ungisize yabo I was not supposed to be here mina nami ngiyakwazi lokho njengoba ngisho manje kuhlungu le nto le inzima yiyo futhi engigcina ukuthi umuntu akuloke eqhubekile ukuthi akhohlwe lezi zinto lezi zonke ezenzakalayo yabo ngoba manje akumnandi mfethu ukufika kwi-success uyakhumbula ukuthi ezafika la kwamele sisebenze udaba la kodwa ngezimo ezithile la ngasebenzeka ngoba manje usubuya ngikubuza ukuthi yini ugcwele ukudlala uthi wena hayi luthi izimo kahle kahle nokukhuluma lokho awukuthanda yazi mina ngikutshela ngiyakuqopha njengamanje
siphakathi inside ngoba manje ngiyakubona ukuthi ungibona ukuthi uzosaba ukuthi ngikhetha ayisivule camera manje kodwa ngithi uyabona manje inkulumo iyaflow umbuzo yabo ngoba kunzima uthi ami ngikhuluma khona la ngibuye ngiye deep ngithanda ngitshela nomba ngoba kunezimo nje eningakhulu mfethu yabo ngoba even i-drugs mina noma ngakutshela kahle ngokwe-drugs yabo ngifakiwe mina e-drugsini umuntu wasekhaya zama ukuqeda lento yabo hayi ukuthi le nto ngiyayiqakhela uma ngase kuthiwa sengivulela kahle nje unawo into ongayibona yabo khaya besiba u2 mina abafana nomunye omdala kunami ne siyalandelana ngama-grade yasona imati ne kodwa mina njengoba ngimncane nginaye nezinto ezinkulu engizenzayo lezi ngibalayo yabo yena aqala wangena kuqala so bethi mayithethiswa akulinganiswa ngami ukuthi uyabo ingane yakuhlula kwathi kufika noplastic kwathi kufika nokuthi naye shutha kubanga mnandi lokho yabo nginabazali yabo kusezathi mina futhi uNkulunkulu mhlawumbe ungisiza futhi angisathanda definitely uNkulunkulu uzokusiza ngiyafisa ukuthi kusizakale futhi ngoba ziningi into zami emile wena ngabe saqhubeka iningi iminyaka esenginokhile ngiyaziyo simiswe nje ilento engidlayo ukuthi mangayiyeka ngakwazi ukuphinde ngiforce aphela force base ufresh awubonakala ukuthi phela noma mhlawumbe ukuthi ngikwazi ngoba manje sekusho ya ungazi manje uma ngibuza mhlawumbe unqobe nabanye bengitshela ngoba check sathi kushintsha nakhona ngoba sengiseduze kumkhulu yabo ngiyazama ukuyiqoqa just ukubuyisa lela themba ngoba hayi ukuthi sengiwalahlile wona amaphupha but ngiyazi uma ngakuyeka ukubhema imali mhlawumbe mangiyithola bengingakwenza something okusile ngoba vele zonke izinto ekade ngizenzelile vele yabo because bengingabhemi leli drugs liyinkinga akayenzi into esile bengikwazi mangithola 100 rand ngubeke makuthiwa ngifuna ukuya e-studio 200 ukushaya i-track ngiphinde ngibeke omunye manguthola ngishaya i-track ngiwashayile amademo ngibile namademo ayishisa futhi ikhotha so yabo nje awuthi singena ngendlela yakhona uzosithatha usibeke nanokuthi kwakhona lapha ke manje nxakanxakeni losuku nawo ongene kanjani nina bendlodleni nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalelele umuntu omemezayo ngathi yakhala liluthi igula likajama lichithekile awunina bakambudu bovu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabe limbeduli nabantu lebande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu ngiyabingelela enhla nasezantsi awumadoda ngiyaqala ukuthi ngibingelele phakathi nenkundla kanje awu nina bakasiqhwaga madoda bathi siyadla sidlodlobele sibeke isihlanga emadolweni nina bakadalinyebo awu nina bakazukulwane bakaphalo nina bakaphansi lapha amakhosetive phansi eSwatini bafowethu siyabonga isupport lapho siyanibona niyabhaza niyavela yema ukuthi uyaqala ukuthamela lengosi oyethamele ihow I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele iMp TV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni basuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni ingqinamba sebebhekene nazo ngoba bese idakamizweni upbringing yabo indlela umuntu akhule ngayo njengoba ubona nje sihlulekile ukuthi silandele izinto ngosiko la khona usevele nje wasiqala phezulu umuntu akasitshela ngisho igama akasitshela ilutho ngicabanga ukuthi wonke umuntu umangela ukuthi awu madoda le nto eqhamuka isiyehle emthini ngobani bafo mawungabingelela lapha ekhaya ngizulokhu ubalula nokuthi abazala unabo ungakwazi vele isidla amaningi esakeni kodwa nje ukusicacisela ukuthi wena umfoka bani igama lakho ukhulelephi ubuhlala nobani ekhaya ufunde kuphi amabanga phansi naphakeme vele usithathile ngejeni nje but nokufuna ukwazi nasesikoleni ukuthi onjani nasekhaya inhlalo ibinjani ekhaya bakushiya nina abazali zonke lezo zinto mfowethu nje just ukugoqa ngoba manje vele isidla amaningi esakeni awusikhuphukele nawe bafu sanibonani okhulumayo siyabonga siphamandla ngwamkhizi sibonga awugcabe sibiside majembelezane mhlawumbe yomeletshena ngubadaphunela mumbo omhlophe okhanya amasesweni bantu balala bebabili bavuka bebathatha nolala nomnenduko wena olala nomnenduko uvuka khwifila ngaphandle uyaphila singela naye kaphela awu bafowethu hayi ngathi manje amakhize kodwa manje inkinga onke aphelela la aza sikho isibongo esidlula abantu bakamkhize silapha gcwabe unike nithini namanihleli ngale nje senibonana ngamakhize kahle sekumele kuthiwa kusemakhizini ngale
No, hayi lento eshoyo angeke ngiphikise ngokuba kunento engeke ngayenza yaka TBK. Yeah. Ngisho umphathi wakhona usho something njengoba usho ukuthi abantu bamkhize babhubhe ematraksini. Manje umbuzo wamnango kungenza angithi abantu bamkhize abatshela abantu aba-rude like bayakhala abantu othanda ukuthi mawuthandana nentombazane yamkhize uthandana nesilimo mawuthandana nomfana wamkhize ethi ngiyambonga mina kungenzeka ni lokuba rude i-rudeness yethu iyona mhlawumbe esenza ukuthi sigcine isibongo sisiningi lapha like ngeke ngize ngisho ngawe mhlawumbe nje nawe uma uyihlaziyela abantu bamkhize uyazi baqashelwa ngamakhanda ayithi yazi lo hayi kunjalo nje sinqamuli njalo phela awucabanga ukuthi mhlawumbe lo khondolo ilona lenza ukuthi abantu bephelele kulolu hlangothi cause most abanye bayaphuza badawa abantu bamkhize hayi ngeke ngiphikisa ucabanga kwakuthi ngivumelana nawe phela vumelana nawe phela nje kunjalo mfethu yeah Gcobe ukhule kanjani ukhule lapho ufundaphi mina ngikhulele both side lika baba na side lika mama umama owase Pietermaritzburg eMkhambathini School mase kuthi ubaba owala eThekwini kwaMashu bewabazali kade bengasathandani bengekho ndawonye kodwa bengikwazi ukubavisitha bobabili mawukuthi lelo nyaka ngihleli nobaba ngihlale nobaba ngifunde esikoleni lapho primary mangihleli nobaba ngifundele enkulu sabantu kwaEli ngaze ngaweqeda ekuthuleni la kaBesta ekuhlangene khona neJJ Zuma combine yabo na Pietermaritzburg futhi ngifundile primary ngifunde Table Mountain TMS high school ngayifunde ngangezwe ngase ngivale banqobile ubaba ke umuntu ongithandayo ngiqamba manga naye futhi uma bengithanda wabili akekho ngathi ubengcono komunye ngoba ukuthi ke uma uyashona ngo2008 ase ngistika kakhulu kubaba kwasekuthi nobaba naye kanti ngibhathi uzoshona ngo2009 futhi base kuba ukuthi ngihlala ke nabasekhaya koma kuyiseMaritzburg abakamkhize ngakufunda khona primary 3 TMS ngafunda 4 TMS ngafunda 5 TMS kuseMaritzburg lapho sese ngizofunda 6 ngabuya futhi ngeza esayidini la kababa ngaya kugogo ngizothi angazi noma uma kababa noma kodwa nje ngikhule kithi gogo uyena nobaba naye angikhombisa yena yabo awubuyela la eThekwini ngazofunda 6 ngawufunda eJE Indlovu kwaN ngawufunda ke esikoleni bengemuhle ngiqamba amanga yabo ngithanda ukudlala yazi ngiyaqala ukuthi sithola umuntu osho njalo angeke ngiqamba amanga bengithanda ukudlala nje uthisha ngamlaleli ngimdelela nje nothisha kodwa ngokukhula ngirealize angisho ukuthi bekuyinto eright no but lapha sikhuluma iqiniso indlela bekuyiyona yabo engakuba lokho kwenza kwaba umthelelo omubi ngoba ngizange ngisasiqeda isikole ngagcina ka8 nakhona ngibengafika lula futhi ka8 nje mangingaphosisi from high school iclass manje ngidlule belifeyila yabo through kona ukudlala unganakhi yabo uyabona ukuthi kungenza ukuthi kahlahlo navela udalela indaba zesikole udalela ukuthi uyisebenze ngagcina sengibuka kanjalo nami ndithwaye ngadecide ukuthi awuke ngicheck italent lami lalingakhona kulezi zinto engithanda ukuzenza ngikuthi kuzona yabo kwaba ukuthi ngiyalithola ibhola ngiyaqala ngijoin ama team lawa amancane ngakhona ngadlala kwaba ukuthi 2015 mangaphosisi uba nama trials sizeni ngisho ngasakhumbuli idate nani ayekwamashu kodwa ngoba ukuthi kuzofika ocoach beArrows neyikhulu ngoba ukuthi futhi mazidlala hayi impela kuyadlaleka ngoba ibhola bengithanda ngidlalile nje kakhulu la eThekwini ibhola mhlamba abaningi bayangazi yabo kwaba ukuthi ngiyathathwa futhi kuona ama trial ngiyidlalela iArrows angaphatheka kahle kuyona team Arrows ngoba ngawudlalela under 15 wahamba iminyaka I think 2 years ngudlalela or 1 years ngisikhumbula kahle ngoba ukuthi neminyaka yami yakhula babuye bathi ndoda no siyakubona usakwazi ukudlala sicela ukudlulisela kwenye manje division ngoba iminyaka yakhe ayisakuvumeli ngaya futhi kanda 17 nakhona futhi ayi wadlaleka kwaba ukuthi futhi same thing bathi hayi kusadlaleka iminyaka kodwa ayisavumi ngaya ka 19
ka 19 la ngafika khona impela ukuthi hayi igawulwe zabekwa sigawule zabeka ngami hayi mangifika ngadlala nje 2 weeks yabo ngezimo zokuthi abazali nginabo backup anginayo akekho umuntu ongiphushayo ongisupportayo akekho wangithengela ikhokho yonke into bengizama nje indlela yami ngicela kubangani gcina ngibuka ukuthi okay qhubeka kwami vele akuzufika ndawo yabo ngoba ngiyabona nala sengiyithola indlela yokuthi angenze ngayo ukuze ngiqhubeke kudlaleke ukuthi amandla wekho yabo le ngibengayisho isitifiketi nani yabo ngoba ukuthi angibuyeli ke ejimini yabo I'm sure futhi lami nabaxa ukuthi ukwenze njani lo muntu akasafika ejimini ukuthi ke nabo kuyona arozi laba badala Opel awukasehlathini ngaleso sikhathi bake bachaza nabo ukuthi dethwa izinto ezinhle engenzeki kakhulu ngoba laba badala ayingeni kakhulu imali yabo so imali mayingena kubona bakwazi basherele nathi yabo manje nawe bengashereli kakhulu so abakwazi ukuqhubeka nabe intweni ezinto so ngagcina ngigive up kanjalo nami yabo futhi thimendala makuyibhedela isuke isafarisha ngempela le la igame encane nakho uma ukuthi nesikhulu vele asikho kahle ephaketheni yabo kuzoba njalo ngoba kuthiwa impela la abadala ibona bangenisa imali ukuze bakwazi ukuthi kusizakale la abancane i-chain lento le kanjalo nje ngoba ukuthi ibhola ngichiya kanjalo yebo aqhubeka ngazampilo kwangimnandi ukushiya kwami yabo ngakuba ngazama ukuyiduduza ngavula ithimu yo ntwana team yami kwakuyi-ND Salozi hayi futhi ngayivula yavuleka cause bengisebenzisa lama strategy bengiwasebenzisa nami ngumdlali yabo ithathileke iteke yami ithimu yabo yashisa futhi nayo bayayazi kwamasho kakhulu biqoka umaroon yabo under 13 under 15 under 17 futhi yabo ilida lena umdalo wakhona kahle ukuthi ke nayo yabo ngezimo zokuthi backup futhi ayikho abazali nje bangisha nginabo yabo akekho umuntu obengikhathalele obenginaka konke bengikwenza bekuthi ngiyakucela kubantu bangani bantu thizeni yabo ngithole mangithola disk yami yabona ukuthi no iyashabalala yabo ngathela umoya phansi ashiya kanjalo yabo ngase ngibuyela emakhaya ngithi no ake ngiyocabanga kahle ngibuka ukuthi kwenzekalani yabo mangifika khona nakhona ayikhona ingqinamba zakhona yabo ibhola kwangeyona into ethandwa kakhulu le yabo mangifika ngiyabona sokuqhubeka nayo la ngeke kungisize vele kimile yakhona yabo noma ikhona kodwa ijika ndawonye ne abuka futhi ukuthi yini enye engingayenza yabo ngoba isikole besingidlula yabo mangaphosisi mina auntie uyazi ngamtshela ngifunda usisi ukuthi no isikole siyangidlula ngisithandi wabuza na ukuthi uzokwenza njani pho ashuthi angazi ne but angifuni loke uzama ukuthenga izinto ngemali yakho ngoba nawe engasebenzi yabo behlanganisa ngifuni ukuba umthwalo ngoba nami bengisazi isimo kanjani yabo ngoba ukuthi no naye uthi isikole ilona kusuccess ngafosela khona esikoleni yabo ngoba ukuthi mangifika esikoleni sasemakhaya ngibona izinto ziwest yabo and sengibuya la ngibuya khona mina sengazi izinto lezi engizaziyo ne azama ukuthi okay umculo ngoba ngiyawuthanda kuphi engakwenza ngawo yabo sema ngibona umculo ukuthi okay nawo ngiyawenza ngiyazama ngiyafuna ngawo kwakhona uthi no angizama ukufunda isiginci yabo ngangitholela umuntu ozongifundisa yabo naye wayibona ukuthi bengikwazi ukuthi nje ngidlala ngaso isikhathi esiningi bengidlala ngaso isikhathi esiningi khona ngisho ubaba wakwangipha angikwazi lapho ukushaya kodwa wangipha saze saba futhi ngingakwazi so lo muntu wayibone sona hlala ngisiphethe kodwa ngikwazi ukusebenzisa and ngiyaxoxa futhi no I like music wangitholela umuntu ozongifundisa lo muntu bekusicelo wakancane wakhona eMaritzburg thema engifundisa sazama ukuthi sibambeke ngabe umuntu oyikhuthazayo ngaso ngasizama phela ushaya ngoba ukuthi ngaso ngiyaqhubeka ngiyazama ama-audition makunama-audition ngiyazama ama-trial makunama-trial ngaso nama-demo ngiyazama ukurekhoda ama-demo kuyitulo nje ey'ncane zangasekhaya yabo ngoba ukuthi-ke ngeminye nje yeminyaka demo ngiqhubeka ngaso isiginci ngezwe ukhuzini kuthiwa kuzobe kunabaculi thizeni mangikhumbula kahle ngicabanga ukuthi yona big show yami yokuqala leyo kwakuno washela imhlopho uJacob Zuma lephathi lezi abaphathi laba bo ANC IFP bekhona ngasekhaya eMaritzburg ko12 no
ngathi no angisithatha isikhathi sami ngishone khona ngizwe ukuthi bangiphatheleni ne hayi ngishone khona mangifika ngifica omunye ubaba kuthiwa ubaba uwashe limhlophe ngicawuthi wakangcobo isibongo ngimchazele usibaba ngusibani ngimchazele nje udaba lami ngimdlalele isiginci athande ajabule kube mnandi ashuthe angividorize afonela abasekhaya abatshela ukuthi no uzongithatha ngiyabona ukuthi ngiyakwazi ukuyenza lento ne ngoba ukuthi nangasekhaya kwaduma nje ukuthi awubonakali naye ngoba akakufihlanga naye lokho ne ngoba ukuthi ngiyaqhubeka nempilo sengilindile ukuthi nawe uyofona abe umuntu ozongithatha but ukulinda kwami ngangamile futhi angiqhubeka ngizama ngiveza ngendlela zonke makunama show ngiya khona yabo kwaphinde futhi another big show yami kwaba uyena futhi ubaba washe limhlophe owahlela ama audition la eThekwini I think Steps Theatre mangaphosisi ne nakhona ngizwa okhosini ebusuku olunye uhlelo kuthiwa usibhuda kwesimanzonzo bengithanda ukulalela lo hlelo ngoba listika kakhulu listika kakhulu kulabantu abasafufuza ne yabo ngithema ngilalela ngezwe kumenyezela ukuthi ubaba washe limhlophe uzovula ama audition akhe kayemakhulu ngoba ayihambela indawo ngeindawo ehambela iTheku Maritzburg indawo nje ngeindawo abantu ngicela bayakhumbula bayawazi ne kwaba ukuthi ngizwa sekusondela ukuthi azoba la eThekwini Steps Theatre mangaphosisa ngisakhumbule ukuthi hayi ngiyafona ngiyithatha inamba emenyezelayo ngiyafonela ngiyabhalisa ngiyasho ukuthi ngizawufika yabo angafika futhi yabo kwaba ukuthi ngiyangena ngibo number 100 mangaphosisi ngoba sasiba u200 abacula babekhona bezoyiveza siveza amakhono yabo kwamenze uzothatha unumber 1 abawu10 ngoba ukuthi nami labo number 1 uNkulunkulu emuhle ngokudlala kwami nabo bowasho wakuthanda wangithatha ama result atha sephuma ngabizwa nami ngafonelwa futhi ngatshela ukuthi hayi ngibisiwe kumele ngiqhubekele phambili yabo ngoba kwakubekiwe istake esikhulu nje kugcineni unumber 1 kodwa kwakulo iqhutshekwe semi final kanjalo yabo ngokungabi nayo futhi backup nekwenza kwezinto ungabazali imali ayikho gcina futhi nawo kube into engazuthi phelele emoyeni angikwazi ukuyiqhubeka ngoba kumele kuqhutshekwe mhlambe kuyolunti ngazi ngizofika kanjani yabo uma ukhuluma industry of music ukhuluma kumuntu right impela yabona mina ngiyayazi lento oyikhulumayo khona ezinye uyabona most abantu abaphumelela bangathi abekho talented abantu abane backup abazali baba bayisupporta into eyenzayo uthola ukuthi unekhono mfowethu wena awuna backup nanenhlahla uthi awuba nayo imali ukuthi ugcine ufike kuma auditions kwakusuke kuyinhlahla leyo sometimes ukuthola ithuba kodwa manje ngoba amandla unawo mfowethu ukuhamba ufike lapho mfowethu I've been there ngiyazi le nto leyo nami ngibona ukungikade kungilimaza into ukuthi ngiqhubeke kodwa amandla wangithenanga bengizama ngiqhubeka yabo ngoba into uma uyifuna kumele uyilwele uyizamele phela yabo obukuthi demo ngizama ngiyazameka kufani naba mabekhona la ngisuke ngiperforma khona uka mangikhuluma na umuntu mayifisile ukungisiza imali ke bengeke ngiyithole ayida ngiphiwe like ama artist nje like usizivumile mngoma wakwangiphi imali sificane kwenye show nayo yakhona wayekhona yena ebhukiwe mina kodwa ngingabhukiwe ngizicela ukuziveza yabo ngoba bengingasali kanjalo mangizwile ukuthi kunemidlalo zibe khona abaculi abakhulu bengizama ukuthi ngifone ngicela ukufika yabo mase kuvunyiwe mase kube ngiyaphinda ngizama ukuthi okay ngizofika kanjani ngicele kwabantu engibona mhlawumbe bangconyana bayongisiza labo 100 rand 50 rand ngibathola kulabo bantu bengizame ukuthi ngisebenzisa bona yabo ngoba ukuthi ngiyaqhubeka ngiyazama ngaleyo ndlela kunzima yabo ngiqamba mangabe kunzima yabo backup ingekho kunzima kumuntu okhulele ekuhluphekeni hayi kunzima kakhulu niyazi leyo nto kunzima ngoba ngisho ukugqoka bengwene ngiyigqokise yabo yonke into nje bisho kumina yabo like ufisa uprofessor kusiza ngani noma ufisa abantu bakusize ngani ngifisa ukuthi abantu bangisize ngizama ukuyeka uhlobo le-drugs engililayo kodwa manje kuyapha lento ayikhathazile le mina yazi umuntu ungakaza khona ukuthi uyabhema nje ongakubona kanti singikhathazile mhlambe nje ngoba nakho wena usubona manje singikhathazile nje impela kakhulu yabo ngilahlekelwe ngokuningi ngokukhulu impela yabo kakhulu nje singikhathazile angifuni uqamba manga ngisho emzimbeni ngeke ngehla into yamanje lo ibonayo few months nje 3 months yabo
ukukhula phela ngicabanga ngoba angisathandi angisafuni yabo sengiyisebenza ngoba phela nakho uma usuyidinga kuyonakala yabo shinquthu ugcina ungena kanjani kuyona le nkinga idakamizwa idakamizwa ngenqamba manga ngiqale ngabhema ugwayi kwaye ngena isabangani abangani bambe bebhema abaningi nje yabo ukuthi ngiyazisa itest kagwayi join ugwayi ngalandela ngogwayi oklaza ke akekho wangifaka ngenqamba manga ukutshaliwe nje ekhaya ngubuka ngijwayele ukubuka ngijwayele ukujotshela inqamu yabo ngibhemele zona ungibambe kamnandi yabo phela ngijethe kumnandi sosikhathi ukuthanda ungihlekisa bo ngijabulele lokho yabo kwabo ukuthi sekukhona leli drugs leli ngena kanjani kube ukuthi lalifakwa kuyona insangweni ngaleso sikhathi yabo umuntu owanginika waye ngangithi mina unginika insango ngoba ngangithi ngibhema insango yabo kanti kufakwe wona lo powder lo yabo hayi ngibheme lento le uyibheka amahlukana indlela engibamba ngayihluke kunojwayele ukungibamba yesugwayi wakazulu yabo hey shuthi ngizwe kumnandi ngaleso sikhathi leso ngoba ngingakawazi ngoba impela nje usuku lonke angilele kodwa ngingalele ngicimizile nje ngibone ngathi mhlambe ngisemhlabeni wami ngedwa ngiyafly yabo hayi ngakusasa ngibe nenhlanhla ngibe nemadlana ngibuze indoda hey lwagwayi wakho wabazulu kade usibhemisa wona uzolayo ubumnandi ubuthengephi nayi imali ohamba uthenga athi hayi ubuthengile 25 rand ngibunike abo kanjalo abuya aphinda nginike ne ngiphinde ngishaye yabo joyela kanjalo ne angikazi ukuthi wona lo gwayi lo ngekho right yabo hayi naye mayinawo futhi anginike futhi yabo mina ngazi ukuthi ugwayi wakazulu angazi yabo bemo khutshewa sengazi ukuthi iyona ngendlela engazi ngayo ngangayitshela ukuthi no awu mina nalokho hayi ngeke angikholwa ne hayi ngoba ukuthi futhi ngithi hayi uthi ngawusebenzisi namhlanje yabo mangawusebenzisi ngasishalo wakazulu hayi lo wakazulu awuzwani nawo lokwayi lo yabo usihamba wodwa ke lo wakazulu wabo ukuthi uyangigulisa uyangikhathaza yabo ufike yena lo wangijwayeza wona lo athi no ufunakala lesa staff yabo so ngokubuka isimo engikusona ukuthi ukuze ngibe right ngingagula nje lenkhula ngihayi ake ngizama ukuthola lo yagwayi yabo hayi nguzame afike nawo anginike yabo hayi mase ngushayele futhi ngiqaqeke ngizizwe ngiphila ngizizwe ngilapheka ngiba ngcono ngiyibuze lapho ukuthi hayibo shithi umuntu usezophila ngalendlela ne ngaleso sikhathi ke amaphara thina njengoba samapara manje bengakabi maningi kakhulu yona indlela ngisho ukuthi nina ningabantu bokuqala umuntu ozongena manje obuyisilima enibona ngisho nami wayengakabi maningi ne ngoba kube ayisemaningi ngibe ngisho ukuthi ngangeke ngize ngibheme ngibabona abantu bekanje abasebenza lokwayi yabo bengabaningi yabo futhi bekuzindawo esemakhaya kufihleka okuningi yabo obukuthi ke ngiyaqhubeka kanjalo ke bhuti mdala ngendlela ukuthi akukho right ngenqamba manga yabo nami ngase ngithi hayi ngizozama ukuyeka but ayikho indlela yayikhona ukuthi ngiyeke ngoba ngikazi lokhu usize ngeke ngalithola for ukuthi nje ngiyeke like mhlambe ngeke ngithi hayi ngayeke ngaphinde ngabuyela cha lokho yabo uzobe iminyaka emingakho la iminyaka yami njengamanje cha ukhona lapha eDakamizweni mangaphosisi angisazi maybe 4 or 5 years emgaqweni ukuhlala emgaqweni for ukuthi ngiyahlala nje maybe 3 years yini isimanga umuntu angakuthengelayo engaba isimanga mina kuwena nje iweze yangisiza le ndoda to be honest ngingeze kuthiwa imethadone yasiza hayi methadone uyayubala lo mina into engaba isimanga kuwena ocabanga ukuthi mina kuyona engaba isimanga ngoba ngathi mangisebenzisile ngiye kulapha no asibe ecela methadone ngizokuthengela methadone into engathi sho nabe methadone sengisho nje kuwena into engaba isimanga njengamanje into engathi ukuthengela yona nje empilweni yakho isiginci yona into kahle ngilindele ukuyizwa leyo mlonyeni wakho mangakuthengela isiginci ngithembisana thembisa ukudlalela ngiculele ingoma lalela bafu abantu lapha babukayo bafowethu sengikhathele ukuzenza isigora namanje bafowethu isiginci ishibhile iginci
khona ezo 2.5 khona ezo 12,000 khona ezo 8,000 khona ezo 5,000 khona ngisho sa 1000 miski sami sokuqala ngasithenga ngo700 yabo asizokubheda kakhulu esisemeleshi manje just saying no bafowethu yazini bafowethu ababukela le show le mina ngiyavolontiya ngo-1,000 rand ngicela siyigcwalise leyo mali ukuze sothengela ubafa isigenci ukhona umuntu ongasidonsela wona nje noma silinde isigenci angazi-ke phela naso singasilinda yabo no yazi ngine-feeling yokuthi kumele silinde isigenci bafowethu if ufuna ucontributor kubafa siyabonga Mkhize ukuthi manje abantu bavele iphi number always ngihlezi inamba ngiyifaka kwi-description box ola kumele befuna ukungena ku-description uma ungena ku-description kuney'namba zami so bafowethu if ever uyafuna uthi kuvele ngiyibize na if ever ufuna ukucontributor ngasomething kubafa uku-edda kulo 1,000 okhona ukuze simthengele isigenci ngifuna kushayelele yaviki ubuye ngo-part 2 if ever kodwa abantu bayakufuna njengamanje for part 2 bazobhala ngaphansi ukuthi sicela u-part 2 and abantu abayekuvele bethi part 2 kuphela yabona bese kuba yimini osala ngazi ukuthi ngizothi u-part 2 wokwenzani umuntu akathi part 2 bese ke bhala ukuthi imephi imibuzo afisa ukuthi ubhuti ayiphendula noma imuphi imibuzo anayo ngempilo yakhe understand leyo nto leyo inamba yami ithi 081 513 5606 inamba engifoneleka kuyo inamba engikhephitheka kuyo leyo ngiyakhephitheka lapho kuthi ka WhatsApp ngoku-WhatsApp wami so wabuya ithi 071 ngaze ngayisidoma azinamba yami angisayazi mina angizazi mase ngisidoma kanje nganginso manje 071 281 7509 ngavodakom le yona ngiWhatsApp ngayo so bafowethu lingathini lakho kubantu kunomuntu ongakangena ezidakamizweni njengamanje kunengane enekhono njengawe engekho good esikoleni and naye understand ukuthi mina ngikho good esikoleni okungenzeka ukuthi ikhono lami lona liyobeka isinko etafuleni uthini kulowo muntu oneyingqinamba ongakhona ukuthi break out wena ube nenhlahla obukhona ngisho ama competition owawinile you understand and you can understand ukuthi wena kahle there is something uNkulunkulu ayibeke kuwena understand leyo nto leyo kunengane ke njengamanje iyazizwa nihleli phansi eclassini asikhondoni indaba uthanda bayeka isikole yokuthi wasiya understand leyo nto leyo ungathini kubantu elakho nje elami mangabe usisi noma umfowethu kungasho ukuthi akazama ukuthi abekezele aqine abe strong athembele nakuNkulunkulu yabo mina kwenzekile kakhulu bengithandaza uNkulunkulu ngimhlale ngimbeke eduze kwami yabo ne-understanding abe nayo akwazi ukuthi into ayibuka ayi-understand angayibuki ngendlela evuna yena kuphela ahlalele ethembeni yabo ngoba into enhle iyalindwa futhi-ke ayikho into ehlula ukubekezela ngasho ngamtshela kanjalo uma ucabanga wena empilweni yakho ukube waqhubeka waphikelela ngiyabuza ucabanga ukuthi ngabe like mawuhlele emgaqweni ngoba nje manje siwaphela emgaqweni empilweni yakho unakhona ukuthi ngayiphuthisela uthini wena ngengqinamba obhekene nazo because there are people abanenkinga onobhekene nazo kodwa balwa baningi abathi mina ngala lemgaqweni ngenza ukuthi nokuthi ngize ngifikela ngikhona understand leyo nto leyo wena mawuyibuza uwedwa like nje manje umention ukuthi na umuntu akaphikelele uma ubuka izinto ungayibuki izivune wena ngokuthi wena ulangazela lento oyifunayo thatha ireality njengoba injalo like wena uyibuka njengomuntu onjani okuyimvelo eyamfeyila noma iwena owafeyila because inhlahlo nayo mina ngifeyilanga ngihlulekanga yabo ingcindezi bengibhekene nayo ngizimpi imkhonto ebibhenga kimi bimningi kakhulu ingedwa ngihlulekile ukuyivika ngoba eminye bengivika ngicindezeleke ngoba baningi is like nje iwar mina ke but alone and anginasikhali sokuvika yabo enye iphelele enyameni ufika la umunye uyangena uyaqiniseka njalo bafo ngikufisela okuhle kodwa ngikufisela okuhle kodwa mfowethu angazi ngingathini mfowethu ngikufisela okuhle kodwa I'm surprised ngimangele ngiyamanga wathi unqobe lokho engitshele lo muntu lona uzokumangaza lo muntu ngithi umuntu ufatha usaba ngisho ukukhuluma ngiyamangala mfowethu ukuthi kanti uyinqolobane nje
nami ngibonga ubaba ungiqeqesha nje for ukwazi uqina ngibe lento eactive laphi yona ukhona mhlawumbe emndenini noma ozalweni kwaba yiciko ubaba beyigago isuka nje ngathi isuka lapha yabo yize yena hayi ukuthi ube like icula noma icula thanda inkonzo becula kahle esontweni yabo nasehlobo lwakhe lokade kwenza indlela adenza ngayo yabo kusuka nje from lapho yabo ngenqamba manga ngoba nami bengibukela kuyena yabo ngifunde kuyena yabo ube indoda emile nami yabo yazi sengize ngayihambisa ilist ebheke rehab igama lakho alikho ngenxa yokuthi sengize ngakuthola namhlanje nami uma akakabuyi lo but wayithola ilist washo athi sengithola ilist uma siqala isetshenzwe ilist yabantu abayi rehab ngifuna ube khona ngifuna ukuthi uye rehab bafu ngokufisa kwami ngifisa isiginqi sibe sikhale ezandleni kwena ngiyacela bafowethu ngicela supporteni ubafu athole lesiginqi lesi azosishayela sona la kwi-Mp TV1 ngalelo langa uyosishaya uzokube ebuhlungu emini uyohamba kubuhlungu emini ngoba ngifuna ukuthi mase sithenga lesi siginqi bese ngikunika u2 weeks of practice ukuthi uyikhombuzise uyijwayeze ukuze uzofika la nento evuthiwe ukuze zizoba ngofisha bakho mhlawumbe singamthola umuntu ongakunika i-record deal mhlawumbe singamthola umuntu ongaba i-support system yakho kuyona yonke into oyenzayo understand le nto ukufika lapha ke bafo usuke ungadlali ngesikhathi kepha sisuke sizofaka udobo emfuleni leyo nhlanzi yodwa esoyibambe ikwazi ukuthi kulekelele ukuze ubeke isinto etafuleni iyona sesiyothandaza kuyona lithine lakho lokugoqa sesihamba ngingasho ngithi body professor ngiyakufisa impela ungisize nami ngiyakuthembisa ngengiphoxe ngiyozama impela nje ukubamba qine impela ngiyafisa nabantu bangisize usizo ngiyalidinga kakhulu yona into engifisa empilweni yami usizo ukuthi ngisizakale okunye ngibe sengiqhubeka nakho yabo ngoba nginamacebo amahle nginey'nhlelo ezinhle angifisi ukuthi ngiphelele emgaqweni ayimnandi lempilo ayikho inhle ngifuna uqamba manga ongakangeni engabe sangena osaqala ungena kayeke ngoba akuphela kuhle akukuhle kumbi nje kakhulu nokufa kwabantu daily njengoba ngisho nje yabo akukuhle kumbi yabo ngeke ngikumention ngawani konke kodwa nje sekubhanqa ngaphandle nje ngalendlela ukuthi akulungile nezinto ogcina usuzenza wenza izinto nawe ugcina ubona ukuthi mase realize ukuthi azi kwakuwena noma kwakuyi omunye umuntu yabo ngiyafisa impela abantu bangisize ngiyathembisa ngeke ngibaphoxe futhi ongisiza ngeke ayisole ngeke ngimkhohlwe ngihlale ngimveza njalo ngiyozama nami ngisizakele ngimbonge kakhulu unayo ingane yebo nginazo zothi oba amagama eyokuqala asemahle esibili sengikhohliwe uyadakwa wena no isancanyane esibili yabo yini okwaza ndawonye njengasibhobho noma nawe hayi zalo mama bahlukene uyachelela kanti awunina bedlele nophaphe ekhanda kamenzi laba kawulalela umuntu omemeza awumemeza ngathi yakhalela liluthi igula likaJamal lichithekile awunina bakadalinyebo nina bakaphalo bazukulwane bakaphalo nina amakhosetive bafowethu mawusukwazi ukuthi wabuka weze wafika la sikhona shuthi sidla amaningi esakeni ngakho bafowethu mayikuthi uqala ngale episode le ukuba ingxenye yethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposayo izokenceza ocingweni lakho then uzothi mawungena ngaphakathi uzobuza uyificela isiqephu sangalolu suku ngakho ke mina professor ngingawamkhize ngidabula phansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho sangincenga join ne membership njalo abantu abajoin membership khohliswa join membership lapho ibani busy manje join membership